Abusia ha aye attention TV so when me den share na subscribe e ma me like comment na sanso e share e wo YouTube yenko Facebook and so there e follow like comment and also share abusia be kaya videos and say audio and a story be e be trend e be kan say weeks ago e wo Ghana me mo hase ni na e fa Nayas e be kan say o actress e wo Ghana me mo hase we come with side na ni na ne say one na ne kunu best friend akoda for iPhone na yina ye twen ya Nayas amba bonten enne die yesi abruwa echewedwa na kire se o siesie no wo twitwi ba bi ye Nayas ko twitwi ba bi ye amene waba bonten ne duaboi wa mane e de mankrofo owie ye nso a wasanso akasa iPhone saga ye ba he se woni obi akoda ene na ebusia Nayas akasa bebre yenko tie no emba asa ma ye din ma bre so wo pa attention eti me be man attention akosu no wo pa attention eti me be man attention atitiru for chese nkofo bebre ni makasa se Nayas memfi we dey misra mo fanche me pa ma ferifo bebre follow me e o mi page so misra mo ani die kwan so a mo fanche me wate me pa mo chow ni kitamune mi sa daminsa ye mu fanche mi woni ensuo wa hu etaya pontreni a oje wo ensuo taya pontreni a oche so oje wo aduane kura wodi aduane na se aduane 1 mi na wo force a wo force fe mummi sa akosu jimi no se de na me de aye no akosu ja jimi no wate woni me wano nto manum da me nkasa wano da mindi watamoda sabe meni obi nkan wo ho asamoda wo start ya ade we na me catch Grace ko he mafa ne se me maame me catch ne se o misa wo se ede na wo je free me ho. That was I think November ne tonwa me ni mi kunu asem ne baaye no wa jimi too much akosu no wo jimi dodo onyan kwasiafo bi nso ni wo di kan kasa wo background back door sorry onyankofo ejimifo nkwasiafo bi ene om kasa o back door se me dey video eti mo me friendsim na mo me blasting Nayas no mo nyina antoansuo ni amenkum because mo amunnim masem sabi so bi ko pain mu anaso obi ko bibi mu kura na mo nnim na mo sori a mo biabie mu ano kan bonim se ni nyina e cousins won mo nnim se ni nyina e cousins Oma jimia machasa me dwen ho a menti ase me say this time dear wo wodi bebe I think say me frɛ dwuma ba na me short video bi to was say this time dear wo wodi bebe I would do with that person because me to me mesre wo sika me mebisa awade me mesre wo adwuma adenti na wotimi dim me masam because wo bona ya asidi yankofo beba be show enti na akosu na wo jimi ni rig sefu setu to some bottom ni rig ne ho basaye akosu Braha me frau Jimmy edia na woji afri mi hono makos video ya me ye me se mon tag no me ya ma no won fa nto so me de me din ne de da bia mo mama me I don't give a damn me matra de adin matra puto that's me to no wo behwa me a me ni obi atam me ma me kan kwase asem de emfa obi hu ye kan obi nsem a me kan bi. That will be the last thing and the last year me meye e wo wiase sa sama me nim hu bi no ana me ni hu ideas bia no na che se obi kan na me soma fa telephone wasi manim na me soma kan for what it me de no me e de bra wo ni wabusua akosu kro no ni jimi wo so pa attention na me Nayas me man attention akosu read to sefia ne hu sefu say yi me se mon tag ne mame kwase ampani ye pe bloggers a papa ama ya hwewom aboa wo sori ana wo ka me masem wo hu wajimi wo hu akos wajimi pa wajimi me se wajimi nya na ka me nim se wo nim nyansa sa wo nsua de sa me nim se nka wiase de wo bia learning ni mistakes since November and a sister started say wo dim atami ni me ko se me bae wonim ho hwio woni ho ideas bia o se sister yi confirm impo mi say oh medofo na ba ni sen ana say sen po na yeye
Sister yan from me, only kasa o phone should do. But onyame ho information na say ye papa, no dia betena so. Esan say the YouTube no, emma mo coins ninti mo ko bi asema mo nwen ho. No ani Jimmy na mo Jimmy. Of course, Jimmy. Owa himfa mo ntwene mra me wa ha. Ninti mi enka wasem too much because so for wusu bempa me hu say opena sempa so for wusu bempa say me papa pa. Papa wusu bempa me papa pa ni bi a wonni me ho agro. Eti na minti min kasam ni too much. Minti min ni watem too much no. Hey, of course. One time men kana ya na wo kama asam wo ho. Wan jibi kakra wo ho. Mama woni wo YouTube na se said dear pa na wo hwehwe afri me ho. Na wotena se na se wan kama sama eya na wonya views ana. Eya na wo ho ntowa ana. Akoso ya jimi bra ha. Hey, what Jimmy what's it? What Jimmy? A boy na chi aboa biare. Aboa bi na chi aboa biare o. Na me Nayas ma ba broche na ma be stranded mani so be time me. Na sa kwasiafo we nyina mutimi famasem e kan. Mo Jimmy wa ho. Akos woni wo so called bloggers na wo munnim nyansam wo ma Jimmy wa ho mo nyina ma Jimmy. Blogger papa bie ni Ghana ho no mo a wo be sa kwasiasem no. Edia na hamo. Ha? Wo akos woni me akasada. Akos Jimmy. Mi bisa osa woni me akasada. Ana what mano ne kasada. Ana me di watamada. Ana sabio makwakwo kan ho asama kire obi da. Wa Jimmy wa ho. Kwasiafo ejimefo asefo. No me yankam. Mi kura mu wachi mu nsuo ensama mo kafa mi hu nyina se nya no kura na mo ka enkomo he adia mi nya bi da e na mo be mama ye no mo Jimmy wa mo fo sa mi ni abusua mo fo sa mi ni abusua na ya ase na te se mo ka na obi a mekasa na mo fo so ni abusua mi wa abusua me dem wate mi wa abusua a mi dem mo Jimmy wa ho kwasiafo asefo te se mo Sister Grace, I was so Grace Kohe, my family say me maame no. Since na me catch up Sister Grace, kasa chira course no because me nim de word je free me ho enti to a course no for na bi say se me di na tam da na say ma kasa tia no da na me mpacho because the otra said nim say na chia. Of course na me be chia o kawati, me kuro mu nsuo nku. No for babusuafo nase na me kwa so mpaye. Wo course adia minimu ye ena neme ba be ye no wo akos wa Jimmy pa akoso ya Jimmy akoso ya Jimmy awo YouTube akos Jimmy braha kwase ampani sawo pe trend me boa me Nayas me ma sa trend no hona no te wiase ya wo so perfect na look ma me kan kire mo ana mo say mini mi kunu ena me firi mi kun achi na me koye ebone no kwasiafo yi me firi mi kun achi na me koye ebone wate kwasiafo eno da achi me ba be explain ya kire mo hwe me si wo bibiara me masem beba a wo be ka bi ani pakro no wan bisem na wo be ka bi no mi jai mi kuro mu nsuo ene me manyina mi jai hwe akos Jimmy brahana min tufu na min kansa mun chirawo sese next time sa wo chi obi asema bisansa wo ti de me ka chirawo no waje me ho bribe wo ho this week di anya me ni wo bedi pa kwasia wona me na tin wo ho sa me mpa adwuma mumisa Grace Kohe owo phone no so mumisa no wono no ni me bibia mumisa me sa me mpa adwuma moye kwasiafo pa kwasiafo bloggers bloggers kwasiafo bloggers say TikTok no so abafo eti kwasiampani bia no wa the camera si na nim de wonim ni de wonim na wo kafa ho ena YouTube no so esan se akosu kwasiampani a wo se wa betena bro chirache na won padwuma na ono de asemi aba wo misem na waso camera si na nim na odi pekans akwa ne mato aduane adi nti kwasiampani na okasa anyhow I think say I just be yanesa me di watemu wi a dia wo nim efa me ho a wo di gu mani ma ase na sa bodua asa aka ho akoso Jimmy Nyankopon won dome wo ne wabusuafo nyina wate kwasia wo ba da ben wo ba ye no be to say Zion Felix sa na oye kwasia adwuma no wan ko ho school ho Nayas ane yete ne ede ebaye no aha attention TV so University Foundation ana asomasna mede dwumedi esom eya frɛ no e was 0548302985 medase makra